Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da blokaderi nemaju podršku u narodu, što, prema njegovim rečima, dovodi do sve većeg gneva, haotičnih postupaka i neracionalnih ideja koje će, kako kaže, uskoro biti jasne svima. Vučić je naveo da gleda u budućnost, iako je, kako ističe, pesimista po prirodi. Osvrćući se na nedavno istraživanje javnog mnijenja koje je dobio tokom noći, tvrdi da je jasno da protivnici vlasti nemaju značajnu podršku. Ipak, priznaje da se situacija može promeniti u narednih godinu i po dana, jer tada, kako kaže, sledi ozbiljnije preispitivanje onih koji su na vlasti. Ipak, izražava uverenje da će tada pobjeda vlasti u Beogradu i Novom Sadu biti još ubedljivija. Također je istakao da mu je drago što su blokaderi konačno otvoreno izneli svoje političke ciljeve, uključujući ideju o smeni Vučića na Vidovdan. On tvrdi da deo njih priznaje nezavisnost Kosova i označava Srbiju kao genocidnu državu, što on odlučno odbacuje. Vučić je pozvao te grupe da ne krše zakon i upozorio da za eventualna krivična dela neće biti pomilovanja, već ozbiljne zatvorske kazne, poručivši da time mogu ugroziti i sebe i svoje porodice. Zapratite naš kanal za još novih vesti.